strike mas bro. Strike strike. Oh. Oke, belusukan mas bro. Nah, mancing kita. Tapi hari ini nggak mancing kita mas bro. Kita nyoba mancing kolibri. Tanda teman-teman. Karena kita masuk hutan, jadi kita harus ngasih tanda biar nggak tersesat. Hari ini kita mau coba mikat burung teman-teman. Kebetulan ada kawan yang biasa mikat. Nah, ikutin aja. Aku bawa pancing teman-teman. Mau mancing sebetulnya tadi. Kita mau coba lihat bagaimana cara kawan-kawan kita ini ikat burung ya, burung kolibri terutama. Targetnya kita langsung cari lokasi aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Strike lagi mas bro. Gimana kepalanya? Mantap. Ketemu lagi mas bro. Jempol coba nih. Sama jempol. Nah. Sejempol mas bro, kecil. Oke, strike mas bro. Strike. Apa itu? Burung apa namanya itu? Ninja. Nah, strike mas bro. Ini lampu. Strike lagi mas bro. Strike lagi mas bro. Masih anak kan? Jempol. Hah? Dua ekor. Strike. Strike guys. Oh. Mantap. Datang lagi mas bro. Nah, itu dia burungnya. Ah, kena mas bro. Strike lagi. Martine mas bro. Dari sana kayak.
jambu, awas jambu belum dem. Strike mas bro. Strike, strike. Oh. Jengok. Oh. Nambah satu lagi. Tambah suara tuh enggak? Nah, strike mas bro. Strike lagi. Cuma pakai joran tege.